Hello everyone, Jotonono phung kaham hingke hano hai lam suwan blogo khakai no Jotono kaham tong na hini hingke ang buka ham no hingke tini sinawat na musong na no khai no hai nogi man friend hingke nai tong na ni video pulan simi pai thak zora hingke mo hingke chinaro ni kosoi kaimani hingke bisi tutorial kho hingke bethai bo kom no thayo bethai le kora kora chikon chikon no tongko kabangma haipono tor mani hingke kom khuta hingke bisli bo khasuya kho hingke mono tini ching khagui beti chasinai tongmui borok mo hingke ang khangmani nare osin kaham kham petu petung tongkha geng matep khag tongkho hingke mo khamang khamang si okosoi nugui tongo hingke okosoi mungta mono comment khai sanan ta pori se mane rok hingke sini kosoi bo khagbai kha hingke batao hingke nogo thangai sai nagrana dia sai pai tabo hingke sui nagrana mui boksanai ni bagui yang oko sui tam tam rui song nai no bo nugui mana ang puila no moso ber marori khaina kha hingke oro no koso eklogi no rei sinai bati ria karai ye tabo hingke ang oro som sutui jotono eklogi ri rikha tabo hingke bono kholobui ton rei granta phap pai mupunan bagui ye sarabse kholomani ya gulo na rian koso se muni thanga hai bono sutui re man ang puila pro mane kaham kere jagli ta butha butha bung tong hang tabo se kolima nasio sutui bahai dong saimali tini ke putti janing no ani moi tabo hingke mui kutui tong belai si muni thangka angke belai kumuni ke to thojai angke tabo hingke doni erewi kari siri mankha bono ken ko sebati khaiman bumun khaipono mono tamon ko soja han lubi han rosrong komen khai sanani ta pokdi ang tumung maya ko semang hanjago kimo hingke gangla blai buti khainani bagui angoro berama moso jotono som rok duwi ekloki ri rikha angka mo hingke chinor na asinggi 1 kg paina man takphan paya kho hingke amon tini singri songai ma lori tongo asuk kaham ke sayu ko sakse lori tongo kiri thanga angka tam lori kyani ingka muhi miyani horo tok bukur bai dal songmani ta sabo tok bukur bai dal chakha je chane comment khai sadi hingke tabo hingke gangla belai risinai gangla belai rima logi logi no kari mano tang hingke belai mungke khai thango hera hingke finally an gangla belai buti khaimani bo munkha thothon thaigena joro comment khai sanani ta pokdi phunga sir rogo ke gangla belai buti rok bai no mai chaka ke mai much later ren jotono sarik kaham hingke ang tabo karai box regar khasakang no fried rice khainani bagui hingke ang hingke banda kobi mui box reja hingke mo hingke ani fried rice khainani bagui pias tai banda kopi omo rawi namata ang hingke tabo oro sigang mono fry khaina grana hingke ang moso tangai bukung tangai ri jakha mo sai yo oi tong tabo hingke sari kalai kheno mai mane sari kalai kheno mani chanang muchungo ampai buku jispun no dai tanang muchung tai ko chara tai ma ton muchungo sari kheno abo age fast food chamani bagai loi thanga tabo hingke chese tong malia jispun to butike song saimia mo hingke ani style angge song mani apikin song ma yo tini hingke ang tabo hingke abo jotono ri jabai gena ro bono fry khaina na ge sila abo me kisa som belai rekha ta papon semi hepono tai kisa sari risina abo me kisa sute kala na thone bagai to amata heda mai kupu hingke sudi rike kormo thange na sigi ta kala bongo mix khaina ganai ge frying mani pore sangoro mai re nai ja mai re mani pore hingke tokti ri nai tini hingke mang normal khaise fried rice khaina na yo hingke norok to ke songi chawang sami abat abo hingke ani desi style bungo ma songmani kachang omono na ang tini fried rice khaichana hingke asuno jetok mani pura no ri besine tabo hingke aro hingke amro ko frying ba khenke ri rekta tabo khe kiting ki kul khaina khao tabo hingke toktui ruklai risinai tangai hingke mai rok o kaham ke toktui nanga nanga hingke ba hera ges thokna ni bele abo hingke bono mix khaina sinai tokti ramani ya golo na angko lei bono fry khaina ni bagi alada alada khri rekha angka tokti bo mona nanga nangke ba emo hingke ani banda kopi mui songmani mona naikamo bo hingke tokti ramani pore pe ko nai rekha hamke bono fry khaina nango hingke tokti kathang panu bahayeng man hingke hera hingke bakso je tokti kathang sai man rok hingke loge loge phano roi kari oi sai mano bat ang khati ke sai miya habagai ang kisa kakham ke fry ma khaisa khamche khai maino hingke norok sekang pula no piaz e baksa phan tokti no fry khaine mano dede sai mi harok ke gang khate khamang no bisi bak thong sa jok sai ko kian fried rice moni ready khata bo inge bono chai siman kha ka thong thoge no jono kaman khai sana ta pok bi he bono mo kian style kha khayo no rok sa ja khana he na hi ko nai di kian banda ko bi mu songman bu ka thong thoge no kom bo kaman khai sana ta pok di ye banda ko bi mu rok songman pore no ang apati pok se kha inge o awo tam tam ro kham no sai khna ro na oro haching rekha pias rekha moso som sutui hingke monmani pore hingke kasing mosla blai kholi ri sinai ta
Tabo hingga ni fried rice nai pai kha ang sana ni bagai bati wo khai tabo hingke cha sinai ta hingke tabo khe debra se sana mai jaso asuk ke chana mu chong mani ta jahani hi jata 선 피자 밥이 타 정말 좋아 저리가 China puro mo soriman go ngam ang ke se puro mo so jago ya tana mo sumai po thaka ba ora ang mo sona kham wari chanan bage di yok sana yok ja yok le man da kinai riani apote khaimani boku to dong kha angke taibo kutunga nangkho yani abote khaimani bo kutu dong kha angke tai sarap to nei kasi mosla blai roi kari siman kha sinun kasi mosla blai kholine pheka tabo hinke bono re resineta The next morning. Gi taklai bosoni mui masing wa sepa no chade kho ngi tinin first time mo tini mosing sana mo chung hine yang mosing khaina nai tongo ngi somro rugui re mani muna sinai tongkha ngi alo bu mun khangi ba tabo ngi bin bagai moso sogina kana so ber mo tono sokbai khangi tabo ngi som ki sarui mosting dengai na sinaita ngi mosting roko piaso richa khang ke belai kheno thop thojago momo tomjago ngi ready ngani mui masing mosting pias rui to thono thigano son comment khai sana ni ta pogbi Kyo belanya tam hanje saiman ro comment khai sana ni ta pogdi ang to salia belanya mong tamo ingke amono sung tini bin bokong no mosting khai chanai besibak amono mosting khai sa jago sinaro hingke takbono sogoi nai pa pikha hingke pa soyogoi mosting dengin nagra naita ge finally ani mosting ro bo khai pikha hingke ba to thono thigano ston comment khai sana ta pogdi amo hingke sung ma bai kunai sa hone kisan khaisibo tinin bagai blog asungno next blog tin dukman fina en like share comment ta porman jotono belai kono hambai aro asake hamjagi support khai tongmani bagai en anu je comment haime khaine rong bonong no belai kono hambai asuk jora roi ani video no poila sim paithok jora nai comment kaham khai mani bagai Yeah.